eessatti guutan duudaa taaneet mana hidhaa keessa akka nama lafa jala hidhamne hafnaa jechuudha. Wallaahi yaa laafasiina baasanii na dhiitanii booksii na tumanii mana na deebisanii jechuudha. Maali kiniinii mataa maanaa kennita ammataan nan dhukkubne kiniinii mataa naan kennina kiniiniin bakka biraan dhukkuba parastamooliin mataa maal naa godha kiniinii kanaa kennaa jennaan kiniinii mataa fi kiniinii garaa nutti kennan jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya maaloo yaa Dr. Abiy tan manu galchi biyya yoo feete na ajjeesi. Yoo feete mana hidhaa kanaa nu baasa lafa keenya irratti dachii keenya irratti galchaa nu ajjeesa. Yookaan asiin yoo nu hidhuu barbaadan wanna siyaasaatii miti. Yoo kan nu hidhuu barbaadan taate jechuudha. Yoo kan nu hidhuu biyya irra galchaa biyya irra nu ajjeesa. Umaa rakkoon qabu asiin nu baasa. Ummanni Arabaa kun yoo gaafatu yaa kalb uskut yaa himaar uskut siin jedhan nuun saree mitire jibbamne tuffatamne jechuudha. Kanaafuu as keessa Amaara jira, Oromoo jira, Tigree jira, Afaartu jira, Silxee jira jechuudha. Warra waggaaf ji'a lama waggaaf ji'a sadii hidhaman jechuudha. Nama maraatama keessa kan seene jechuudha. Kanaafuu wallaahi yoo rakkoo siyaasaa illee gadoonu qaban jechuudha warri siyaasaa. Bu'aa siyaasaa waan takka isaanii qabu asitti hidhamu. Xiyyaarri Itoophiyaa 40-50 oltu jira. Nu galchuu dadhabeetii miti. Ambaasilee Itoophiyaan jirti nu galchuu dadhabaniitii miti. Bu'aa siyaasaa as keessaa argattan tokko hin jiru. Faayidaa siyaasaa as keessaa argattan tokko hin jiru. Maaliin? Adalle almattu. Tokkochi jechuudha. Amma takkaan keessa deemnee namaa sagalee yaada namarraa fuudhaa 880 bakattaa yaayyanno. Maas wada ustan nugba. Jara eeggataati jechaadha. Jaratti eeggataati ka sagalee kana sini dabarsaa jirru. Jara eeggataadha jechaadha. Akkanaanii jechuudha. Kunoo warroonni bakka meeqa hidhame amma mucaa kun akka ofiititti waggaaf ji'a meeqa hidhamee jira jechuudha. Bakka 4 hidhamee as gahe mee afaanuma keetitti dubbatan nam 800 fi wanni nam 900 silaalaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka fayyaa jirtan. Wallahi rakkoo yoo dubbisi jira shee. Dhiiroo warroonni asirraa jiran kun shuumeesii jiran jechuudha. Gaanii innaa warroota baatii 8 yookiin waggaa ol horatan jechuudha. Kamaraate ka dhibame as keessa ciisaa. Tokko lamaa miti dhibamaa nama as keessa hakiin beetiin baasan jechuudha. Wanni baasan hin jiru. Shaana nurraa cufanii jiranii, bukayyafa nurraa cufanii jiranii. Innaa waan kana fakkaatu fi dhiiroo mootummaa jalaanan nu ajjeesee biyyaa bahee hin jiru. Maasinitti fakkaatu kun hundi warra riskii soquuf biyyaa bahee jechuudha. Kanaafuu mootummaa maan birmanne hidhaa kana keessaa nu baasaa. Nu fiyyadhaa dhiiroo isin jenna galatooma galata guddaa qabdani kun kan fedhe. Assalamu alaikum joleen dila dunya irratti argamtu kun hidhaa shumeesii jidda keessatti akka darraajin hedduu keessa jira. Wallahi kun akkuma bileessi jira dura jeetti anamata lama sunu mariidhaa kana keessa lakkoofsee jira. Qaamat sadii jiru jira kun bilee kiyya kana keessa jira sagalee nutaan bira dhaabbadhaa isin jedha. Abboonni irraan tan nuti kun boruusin goosin oltu warra irraan tan nuti kun boruusin goonoltu share godha bira dhaabbadhaa addunyaa naannoo dhugaa isin jenna hedduu galatomaa isin jaalanna. Sagalee nuuftaan bira dhaabbadhaa obboleeyyan keenya. Kunoo warroota fi warra saboota baay'ee as keessa jira. Amaara jira, Oromoo jira, Tigree jira, saboota baay'ee as keessa jira jechuudha. Dhiiroo an biraatti miti amma injireen mana kanatti umurii namarraa jijjiiraa jira jechuudha. Wallaahi lazim dhugaa rabbii yoo dubbanne injireen amma baqqaaniyaa tokkochee nama 5 6 dhufatu jiran jechuudha. Waan kana ta'eef dhiiroo nu birmadha isin jira warroonni addunyaa irratti argamtu isin jennaati. Galata guddaa qabdanii warroonni hafe immoo kun amma tokko haa dubbatanii adii Allah gare. ሰላም ተመልካቾቻችን በጣም የተጎዳን ጊዜያችሁ መሲ ነው የምንገኘው። በጣም ተጎድተናል በእውነት። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ደመቀ መኮንን ተባበሩና ባካችሁ ከዚህ ጉድ ያውጡና አመት 6 ወር እየታሰረ ነው እና ምንም ነገር ንጹሃን ዜጋችን እና ምንም ያደረገው ነገር የለም። ታውቁና ተባበሩ በሌላ ጥሩ ነገር ብቻ ተናግሮ ችግር የለውም እኮ ነው ችግር የለውም። ስለ ከፖለቲካ ነፃ ሆነን ፖለቲካ አይደለም እኛ እዚህ ውስጥ ተጎድተናል። እኛ የፖለቲካ ምንም ችግር የለብንም። ስለዚህ በሰላም እንዲያወጡ ይችላል። አንተ ዳና ነገር ብቻ በትግረኛ አስተላልፍ ምን ነው ከትግሬ ዳና ነገር አውራ ስለ ሀገር እንዲሁ እንጃው በትግረኛ أرى بجاكم حواتنا أبزي عمتين 6 شهور عمتين 4 شهور 8 شهور سناسة 4-5 شهور يتعسلوا زلمة سلازي بجاكم كاب سقاي يوصلنا تحاورنا نتملك أكل شهر ولنا من قصنا ون كابزي زلنا شجر نخوبس زملك أكل حوارينا خبط حنا نحضر كلهم تجار فتو تجار
أبزي بزح سبي ساقط الله سلازي نحنا كاب حزبنا فتح مصنع تصفى نقبل ما مرة أنت مثلا بامارينيا وحمد تناقر እባካችሁ ወዲ ተመልካቾቻችን እርዱና ከዚህ ግሪ አውጡና በጣም ተቸግረን ነው አለነው እና ሁሉም በዝብ እንዲሰማልን ነው የምንፈልገው ሁሉም በጣም አሁን የተሰቃየን ነው አለነው የታመመ መታከም አይችልም እና በጣም አስቸጋሪ ህይወት ላይ ነው አለነው በተከበረ ታረጉትን የተሻለ ነው የተመረጡ 13 አመት ነው ይሄው 13 አመት ሰው ይሄ መታሰርም ገባው አይቻልም እና ብቻ akkasitti kun warroon as jiru Muhammad Atile dabarsite waan qabdu afaan amaariffaatiin dubbatu waan fedhan እባካችሁ እዚህ እስር ቤት የምንገኘው ከጅዳ እስር ቤት ሽሜሲ ውስጥ ነው ያለነው ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሳውዲ በውጭ ሀገር በአውሮፓም በአሜሪካም በአውስትራሊያም በጀርመንም በሁሉም የምትገኙ የምታዩትን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን ዜጎቻችሁ እኛ እየተጎዳን ያለነው በራብ በውሃ ጥም እየተጎዳን ነው እስር ቤቱ በጣም ያው ግራውንድ በለው ምድር እስር ቤት በለው ስሙን ከላይ ነን እንጂ ግን ስሩ ያው እንደ ውስጥ እስር ቤት እንደግራው መተታይ ቤት ነው የሚባለው ያው እየተጎዳን ነው ቻርጅም የለ ምንቀምሰው ምንለብሰው ሳሙና ልብስ መግያችን ከውጭ እየደወልን እህት ያለው እህት ዘመድ ያለው ዘመድ እያዋጣው 100 200 300 ብር እየገባችልን ነበር ያችም እንዳስገባ ቻርጅ ተዘግቶብናል ስልካችን ተዘግቶ እንደሆነ ያለነው የምታው ስልክ አሁን ቪዲዮ የሚደረግበት ስልክ በቀደም ተፈትሾ ስልካችን ተዘርፎ አንድ ስልክ ስለቀረች ይችን ቪዲዮ አይታችሁልን ስልኩ ራሱ ይነጠቃል አሁን ስለሚወሰድ ያያችሁትን ቪዲዮ ማንኛችሁም ሴት ወንድ ሳትሉ ኦሮሞ አማራ ስልጤ ጉራጌ አፋር ሶማሌ ማንኛችሁም የሆናችሁ ሰዎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ተባበሩን ተከታተሉን አብረናችሁ ነን እኛም ህይወታችን እስካለ ከእናንተ ጎነን እስካለን እስከሞት ድረስ እናንተ ጎነን ያለነው የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዲሁም ምክትል ደመቀ መኮንን እንዲሁም የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች አርቲስቶች ማንኛችሁም ተባበሩን ይሄን የምታዩትን ቪዲዮ ሼር አድርጉልን ዶክተር አብይ እና ይሄን የምታዩትን ቪዲዮ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ደመቀ መኮንን ያያችሁትን ቪዲዮ በቶሎ ባስቸኳይ ድረሱልን የድረሱ ጥሪ ነው የምንጮህላችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን እኛ ልተባበረን ቀርቶ ጅዳ እስር ቤት ሲመጣ ለራሱ ወላሂ ፈርጣውን ይፈራዋል በቃ ለራሱ ፍርሃት አለበት ኤምባሲው ከኤምባሲው እኛ እንሻላለን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ጅዳ ሲመጣ እኛ ለማናገር ቀርቶ አይናችንን አያየን ነው ራሱ ተሸማቆ ስለሚመለስ ኤምባሲ የለንም እኛ ድረሱልን የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁላችሁም እሪ በሩ ሰላማዊ ሰልፍ ውጡ አገሩ ሳይሆን ለኛ ሰላማዊ እሪታ ድረሱልን ሃይ በሉ ወጣት ዱባ ሽማግሌ አሮጊት ሳውዲ በውጭ ሀገር ልጅ ያለው ሆታ እሪታ ሰላማዊ ሰልፍ ሆብላችሁ ውጡልን እና እናመሰግናለን በኢትዮጵያውያን በሙሉም አብ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ተንቀሳቀስ ሰባት ማለት ካብ ዘረኝነት ወጣችሁ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ቲክቶክም ፌስቡክም ትዊተርም የምትንቀሳቀሱ ሰዎች ስለኛ መጫው አለባችሁ በአገር የምትኖሩ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሁ ስለኛ ጩሁ እኛ የተሳቃየን ነው እባካችሁ እኛ እዚህ የተሳቃየን ነው እባካችሁ ተባበሩን ዘረኝነት በቲክቶክ እና በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የምትወጡ ሰዎች ታሳፍራላችሁ ስለኛ አንድ ቀን ጨዋችሁ አታውቁ ለምንድነው ዘረኝነት እናንተም ትባላሉ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁ እቺን ሀገር አብረን ካልሆነ ተለያይተን ታድጋለች ብላችሁ ምታምን ሰዎች በጣም ባለጌዎች ናችሁ ስለኛ አንድ ቀን አልጫዋችሁ ስለ ዘረኝነት ግን በየቀኑ እየወጣችሁ ተሳደባላችሁ እኛ ግን እዚህ ያለን ወንድሞቻችሁ አይደለም እህቶቻችሁ ብዙ የሉም እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ልባሩ በኋላችን ሀገር እኛ ከሌለን ልትኖር አትችልም አብረን አሁን ዘረኝነቱ መጥቷል ይሄ ሁሉ ጣጣ የመጣራሱ በሶሻል ሚዲያ እየተሳደባችሁ ዘረኝነት ሲመጣ ነው በየሀገሩ እየተገደለ ያለ ሰው ዘረኝነት ከዘረኝነት ነው ሁላችን ኢትዮጵያውያን አብረን ስለዚህ ያለ ሰው ህዝብ በጅዳ በሪያድ በአልባሃ ብሻ ዲዛን አባ የሚኖር ሰዎች ስለነዚህ ካልጫዋችሁ ኢትዮጵያውያን ታሳፍራላችሁ በጣም በእናታችሁ ተባበሩን እኛ የምናገረው ከዚህ እንድታወጡ ነው ያለንበት በጣም ስቃይ ውስጥ ያስለቅሳል ልባችን ምን እንደሆነ ደንድኗል እንጂ ያስለቅሳል በጣም ስቅስቅ ብለን ማልቀስ ነበረብን ግን ምን እንደሆነ አላውቅም እዚህ እስር ቤት ላይ ደንቁረናል ስለኛ ጫው እናንተና
باكاچو ከዚህ መፍትሄ እንድመጣ ነው akkuma argaa jirtan kana afaan garaagaraatiin illee dabarsaa jirra sa'aatii kana shaana nurraa cufanii jiranii bakka shaanatti shaana nu qabnu bakka yookaan chaarjii itti godhan nu qabnu kun cufamee jira jechuudha namni asii agartan kun yeroo booda sagaleen keenya dhabamuu deema sagaleen keenya duuduu deema warra alaa quban qabnu biyya bilbilee quban qabnu rakkoo gugurdaatu nurra ga'uu deema jechuudha waan kanarra akka sagaleen nu taatanii hatta galuun kennaa fi shaana nu deebisanii waan alaa quba qabaannee bakka alaa kulli haali warroonni biyya alaa jirtan hundi keessanii waan kana mootummaa biyya keessaa nu dubbisuun homaa bu'aa siyaasaa nurraa argatanii qabanii akka gara biyyaa nu galchan sirriitti akka sagalee nu taatan barbaada warroonni waggaaf ji'a lamaa jiru anaga dhufe kunoo ji'a sadaffaa kee qabadheera kunniin warra waggaa caale jechuudha warra waggaa caale jechuudha kanaafuu mee uummata kaniin afaan isaaniitti irra deebisee isin dubbisaa hin gaafattanii jechuudha ofiifiiti isinitti mana abboomee ati dubbatu. Ana akka mataa kiyyaatti hoggaan maneedhaa kana seenee hoggaa lamaan seeneetiin jira. Hidhaatti xiqqoo keessatti amma takkaan fitee eegaan as dhufe illee kun amma takka ga'eera. Wallaahi kana fakkaatti. Allee nagaan dhufee waggaa takkaa fi baatii shanii jira. Kunoo as keessan nu dhukkubee mana hospitaala nu geessanii rakkannee jirra. Haalaan nu rakkannee jirra. Warri ala jirtan warri biyya keessa jirtan akka furmaata nu gootan asumaan isin gaafannaa. namoonni viidiyoo sodaatanii awoo warri viidiyoo teenya tana laaltan viidiyoo teenya laaltanii qofa osoo hin taatin sheer nu gootanii uummata biraan nu geessanii sagalee nu taantanii akka furmaata maneedhaa kana keessaa ittiin baanu kabajaan isin gaafannaa ilmaan Oromoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota Beejii Abdii baga yoo nageessan isiniin jaa ani amma waggaa tokkoo fi baatii shanii jira jechuudha maneedhaa kana keessa shumeessi. Kanaafuu sheer gootanii sagalee akka nuuf taatan isiniin jala yaa ilmaan Oromoo. Dhumnee jirra keessatti namoonni hedduu dhukkuba adda addaatiin miidhamanii keessatti haakimii yoo geessan namni haakimillee yoo dhaqe asitti wayita deebi'u dhukkuba biraa fuudhee deebi'aa jechuudha. Makiinaan haakimii geessu makiinaa bashitanyaa kan namni makiinaa nuuka dhukkuba qabu jechuudha. Kanaafuu sheer godhaatii sagalee teenya tana namoota miidiyaa irraa haa isaan biraan nu gahaa sagalee nuuf ta'a isiniin jenna. Walaa baay'ee isin argameera. ሰላም ሰላም በጣም በስቅይት ላይ ነው ያለነው አንድ ሰው ምንም ሳይፈረድበት ይሄን ያህል መታሰር በጣም ከባድ ነው እና በትብብር እዚህ እንድታወጡን በጣም እንፈልጋለን እና ለሁሉም ለዓለማት ብታሰሙልን የተሻለ ነው በጣም የተሰቃየን ነው ያለነው እውነት ጀማል ትንሽ ሙጫው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرو دبنا جروان دبتم اللي باين جرو جروان دبنا قدرة. إننا أمبراتي متى وفات نسرت أرجو جرتان كوني وفات هنجرين قتها ميجور أسقو برا أرجو جرتان لا جت كان وفات كانيلا وفات نكوني هندي سايتو ورا هنجران ته كان قتها ميدا جرا وانا رباني جرا هندي سايتو ومن نكوني هنجري إساني كأدور رجع تدهني كنت على قوتو جرا كان ديرو هايا نوليف سنجرا موتومو إلا كانوا بيرمتنا سنجرنا ورا سكيسا كوني نما وقاتوا ورا وقوتا أولي مالي وروتا وقات قديمتي وان كانت في مالي موتومان سلا وقوتا شباب نكوندي وقود أسين إنو بيا قدسا سنجد إنو بيا قدسا وان كانت في نو برمات ديرو نولي قلتني يوكي نجارة كوسيني وان برادون تاني كورا بيا قدسو ديمو gara biyyaa nu galchaa isin jenna dhumnee jira mana sirreessatti rabbi sodaadha dhiiroo rabbi sodaadha isin jenna kanaafuu galatooma warra taafetti isiniif dabarsa. bakka akkasii